Kay uyarip angaga Tomás Katari kurusayarwi qheshwa runa simi kawsay hatun wasih kamachini manhina ruwakuspa karga. Qheshwa siminchispi hawarikuna. Komboyo llaqtapi hatun mamawan suwakunawan. Llaqtapi hatun mama sapallan tiyakuq kasqa. Chay hatun mamataq iskay hatun yana allqullawan tiyakuq kasqa. Chay iskay allquqa manchay phiñapuni kasqanku. P'unchayqa iskay suwa hatun mamaq wasinman yaykuykusqanku. Chay p'unchay kay hatun mamaqa sapallan kasqa. Iskaynin allqutaq mana chaypichu kasqanku. Chay suwakunaqa hatun mamata nisqanku. Kunan, qan wañunki. Nispa. Manchaytataq maqaykusqanku. Hayt'aykusqanku ima. Chanta hatun mamaqa chay iskay suwaman nisqami. Kay hinata ruwawashankichis amaña maqawaychischu. Hinapis wañupusaqchari. Manaraq wañupushaspa uqta takirikusaq. Nisqa. Suwakunataq nisqanku. Osqayta taki. Kunan pacha wañunki. Chanta hatun mamaqa hinata takirisqa. Way karisiya. Tumay karisiya. Nispa takirisqa. Chayta uyarispataq iskaynin allqu manchayta hamusqanku. Chayamuyta wantaq kama suwakunata manchayta puni yawarlla kananku kama p'atayrusqanku. P'achankutapis allinta llik'iykusqanku. Ahinata kay hatun mama wañunanmanta ayqisqa. Chanta hatun mama Allinta puni allquta sumaqta munakuspa uywakunaqa nisqa. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Interred chaymanta kay Asociación Cultural Amistad y Ciencia wasikunaj yanapayninwan kay zuway ñawpajman apakurqa.